Kitsiso e ka se kitlang e itumelelwa. Se ke jaaka Lefapha la Tshireletso le Bagaka ba sesole le dumela fa le ka se kita le tshwara letlha la bofelo la go duela Bagaka ba sesole mo kgweding eno. Irile go sa le gale monongwaga motlatsa Presidente David Mabuza a bega fa go na le Diranta di le dimilione di le 37 tse di beetsweng thoko go duela Bagaka. Fela motlatsa tona ya Tshireletso le Bagaka ba sesole Makwetla a re ka ntlha ya mathata a neng a sa solofelwa a tsamaiso ga ba kitla ba kgona go duela matlole ao mo kgweding eno jaaka go solofeditswe. In the process of the implementation of this decision, we were confronted with unavoidable administrative processes which resulted in the delay in the payment of the pension benefits. One of these was the requirement that the draft pension regulations and the pension benefit access forms should be tabled in Parliament first. Gabagare Lefapha le ikuetse go Bagaka ba sesole bao ba tshwanetseng ke go ungwelwa mo matloleng a rebotsweng ke puso a dipenšene gore ba seke ba bona seo jaaka tshono ya go tsietsa lefapha. Ga jaana puso e tla lebelela go tswa mo matloleng a namolo a lekanyediwang go 1,250 rands go thusa Bagaka ba sesole. When we look at beneficiaries, all countries look at the first generation, and if it is the second generation, it must be that the parents of this grandchild who then became the responsibility and was adopted by the military really became now a proper dependent, and it can be proven. Go lebega fa Bagaka ba tlile go nna le Keresemose e le tobo ka ntlha ya fa ba tla tshwanela ke go leta go utlwa go tswa kwa lefapheng.